Александр Пушкин Чадаевка. Таптал, эрел, быстах атыры, албын, эрде билли бите. Эдер саспыдда көрөн ара, түйл, туман болан көп бите. Ити эрен бага батар бат, ага дойду бу буластын, оксуһуң диебитин ырытын, ылыммат болар, сатаммат. Көңүл болу айы кестынын, күнүстүүн күйске күүтебит, эр бердигерериннер бит, кыз тапталын, күнді чағыны. Көңүлге күрде умайар, өй сүрех өлүөр эрдегене доғором дойду тухугар, дуухабытын туран берекке. Сегер, эрен, жол сулуха, тырымны умаян тақсыға, Россия ухуктан туруға, самныбыт бұла суңуғар, бихи аппыт сурулуға.